Hallelujah. Ngangimtsala kundlulileko kokuhle kwami uminami engumtho ngangimtala kundlulileko kokuhle kwami uminami engumtho ngangimtala kundlulile bazalwane kokuhle kwami uminami uma ke lifika man of God elivangeli empilweni yami ngifakazela itolo lengithola at the age of 12 nalifika livangeli at the age of 12 lengithola senginaye intombi yami ngiyaphinza lengithola senginaye intombi yami nangina 12 bishop nalifika ke impostoli livangeli empilweni yami ngishila itolo ngathi kwaba ngathi kukhona indolo edzabukayo la ngibonisa ukuthi ngimubi kangakanani. Praise the Lord. So ke selifikile ke livangeli la ngibonise emahlazo ami ngathi bona ukuthi solo ngihamba ngingqole kangakanani. Hallelujah. Yemadoda ngifuna kusebenza nani la. Praise the Lord. Ngijena nje basele ngijena nje. So ke ngisafakaza nje ngoba kunebaze bangekho itolo la. So ke sase sikhuluma ngekuNkulunkulu ngelivangeli la Jesu lathi Mark chapter number 1 verse number 1 livangeli ngaJesu indvodzana yaNkulunkulu liqala ke kanje. So ke ngifuna ke namhlanje nabazalwane sitawungena emlayitweni walamhlanje nsambama kubuyetela emva kafishane ukuthi lesitawumemetela namhlanje epower asiketi kutawumemetela bo-oyili asiketi kutawumemetela emaqopho asiketi kutawumemetela boswayela bamahehle asiketi kutawumemetela tinsipho kodwa sitawumemetela livangeli lekwehlukana nesono livangeli lafika nakimi langihlukanisa nesono sebantwana langihlukanisa nesono seyuthi lendlula langihlukanisa ngisho netono tebafundisi ngoba kulamalanga kukufashini nje kwekuthi uma ngabe umfundisi lo semncane ngangami suke ebandleni leGod's Kingdom Praise Tabernacle endasikala vumisa la ngishumayela khona. So ke sekunalomkhuba nje bishop kwekuthi kuyatiwa nje la sondweni kufuna nje kube khona indonjana yemfundisi nje ene legenge le youth lekhona labo pastor laba labasebancane laba ukhanza ukuthi bangole kabi ngoba lokungola kwabo bakwethola baze batokunggola nala pulpit. So ngena nifika livangeli langihlukanisa ngisho netono tebafundisi uyabona kufashion nje ukuthi na ungipastor ufuna ngathi ngawuyashenda nje ube nelishende lakho nje makhwapheni wakho i-roll on yakho nje letathu nangabe umkhokhela ngekho uthi na uthi jeke kancane emuva ubone imoyitela kancane. So ke lafika livangeli bishop langihlukanisa ngishona letintho leto. So sime namhlanje ke bandabasha asikemi ngoba sinemandla kodwa sime ngenxa ya Jesu ngoba na ufike embamba esiphambalweni na ufike embamba evangelini la Jesu tiyahlungwa tinto bazalwane. Hallelujah. No awuhambe nemithwalo ayingeni ngale. No ayingeni. Ungathi ngibona abantu lesithathu nasifika embi kwesihlalo
ngoba kune sliding door leni nebazana ngisale nginitshela ngoba mina sengike ngafika ngihade. Hallelujah. Kune sliding door lapha bishop. Na ungena uqhamuke nasemhlabeni usuku udonsa lemithwalo yakho. Na ufika lapha lo mnyango mpostoli wale sliding door senele wena. Na ungena lapha siyavala so ungenile edlameni zwi ngoba udonsa imithwalo. Le mithwalo ethina ifika kule sliding door ikudonsele emuva. Soke nasithi imithwalo ingeni ngale anginandzaba noma ngabe unamunye but ubokwathi ethi imithwalo ingeni ngale. Soke namhla ke ningivumele bandabasha sithi angayigcina kanjani impilo yakhe ihlanzekile. Lithi iBhayibheli kulo Psalms 119 verse number 9 umuntu lomusha angayigcina kanjani impilo yakhe ihlanzekile. Namhla nginikhumbude bandabasha siphila la emhlabeni kumnanzi bengikhona emini la engivile ukuthi sonke sine interest nangabe kukhulunywa ngomshado. Sonke sine interest. Bonke nje labanye ngibone bahle babo hishem loya loya yabo nangashona mama bayidlana angeke ngize ngimene ethi aza kubethe ngoba utawusuka athi uyadlala. Avele nje ngivumele etulu ngoba yeka sengithi ngiyamthawuzisa lo akanukhanga ethi nguye mbamba ngoba abantu labasha bethu bafundisi they are confused. Their life is full of confusion. Hallelujah. Kulamalanga lawa ngihlushwa indzaba ngivile encike enkulunkulu ithinze mina la. Indzaba ebaza do you know ukuthi sometimes ligama lakho liyakwenda ukuthi ube semuva empilweni. Are you aware ukuthi ngifuna kulanza kafishane na indzaba yana madimoni nawa lo watapa lena le. Hallelujah. Kula uthi na ufunza livula uNkulunkulu encwadini Ezekiel chapter number 12:22 uthi ke ndodzana yemuntu sagasini lesi. Labanye emagama abo ngiwo labambe iprogress yabo. Sasiyadibuda ke mpostoli why umfundisi Babuyise angathanzi kubitwa ngethwa kanzinisi. Nangiphenduka kunesalukati bishop sasengihlupa mina. Njalo ngitalwa inyanga mina bazane babeka lapha strong. Mina ngiyilast born so uyadi ke wena sekushona. Hallelujah. So ke uma ke bese kusoleka kancane ngiphenduke kunesalukati lebengilibala kusiphupha. Nangisiphupa lesaluku sasinenjoy besineslevu. So ke lesalukati sasiphatha sagila. Njalo nangilele sifike singidonsa ledanyini. Into yokuqala ke lengayenta nangiphenduka ngagijima ngayotshela lemimoya sebusuku kwekuthi njengoba sangiphendukile mina thine nawe sesitawuba impumalanga neshonalanga sesitawuba inyakatho neningizimu sekukhona indvo lensha leqalile kimi ngadivorsa. So kunebantu namhlanje na labo bodlameni sidlubula dledle sakalobamba. Ukamamba akuvalwa ngemvalo uvalwa ngetinhloko temadoda. Labanye banimpilo yabipanjwe lapho. Kukhona bomakela ngoba bazana indzaba ye-deliverance. It is very important. Thina anti siva ngazothi naso Kristu usidalwa lesisha unemanga. Usidalwa lesisha you have to undergo the process of deliverance. Ngiyeke nebazalwa athi simufila sikusikamandina unabantu bishop lefuna nje namuntu asibatshelo ukuthi uma wangena esibayeni wahlaba phasi ngesikhali bakundondisela ngetinyongo na ungena ufaka lapho usuke ushada ushilo umbishop na ushada usuke utihlanganisa na uhlaba ngalesikhali usuke uthi kusukela lamuhla kuhlupheka kwaleli khaya sekuyoba kuhlupheka kwami emadimoni aleli khaya sekuyoba madimoni ami tiqalekiso taleli khaya sekuyoba tiqalekiso tami.
soke impilo yabantu abanengi ibanjwe emagameni abo. Awungizenzele ungvelaphi wavelaphi vele wena ngoba ligama lakho liyakhawunta kwathi ngibuthi ungibani ligama lakho ngalenye langa as a result man of God ngalenye langa nendoda beyingishakophe kuthiwa yabambana engilosi yaNkulunkulu yashika nayo ebusuku bonke kwathi ekseni sekumele kwehlukanwe yathi le ndoda lengijakobe no angikuyeki ungangibusisi washabuta nomuntu waNkulunkulu ingilosi yaNkulunkulu yathi ungibani ligama lakho siligama lami ngijakobe silalela ke sukela lamuhla ngeke usabithwa ngaJakobe ngoba leli gama lethi Jakobe linemlando lomubi. Lisho liqile bosoluhamba ubhaliwe la ngemuva. Angikho lapho angathi ngingena njani asingene nibazana emlayetweni walamuhla. Sihloko sami sithi angayigcina kanjani. Number 1 bandabasa yoba buhlungu kakhulu kwekuthi ukhona la sikhulume nawe sifundzise kani awukahlangani na Jesu. Kaba buhlungu kakhulu kwekuthi ujwayele kuye esondweni but awuzange usakhe sinqumo. Kunebantu labaqabaza njengoba kusinziswe abatali babo nabo basinzisiwe. Labanye kusinziswa kwabo kunemibuto leminengi. Ngiba worried bafundisi nangabe lo muntu omusha lona ekhaya kukholwa kakhe abakuboni nasesondweni kukholwa kakhe abakuboni nasemangweni kukholwa kakhe abakuboni la kuye sekwahlale kuma challenges nje sho lempilo yakhe ima challenges. Empilweni kunana tinto letimbili kuna B kuthiwa ngu best before bese kuba na XP expiry date. Uma ke umuntu lomusa ukhula ufanana nembali. Imbali uma ihluma yahlumbe isihlahla iqhakaze bese iyathela. Nayithela utawubona bosisi bemandondo sebeta kuto shape la kuqeleni kwayo utawubona emajayeti ikhiya aseta kutawuma la kuqeleni kwayo because iqhakaze. So ke once yafika ku expiry iyahohloka. Nayo hohloka la kulokwendekako kude lo tambona asonzele eqeleni kwayo because seyihohlokile. Uma umuntu lomusha you reach a stage sa best before. La khona na ukuseku best before uthi na usha umuntu wakho lo ice cream uthi na uhamba uve asukaneni madoda yagana phe unengagananga mina azumbu ntombi. Ihambele nzambo uqhubeke uthi na ufake amabhamu short bakubongele bathi ayisuka ibhakile le ntombathane emadoda asukaneni madoda uthi na ufake amabhuluko latsabukilelana ungathalunywe tinja bakushayele tandla bakubongele uthi na ugqokile ufethe umsinsila bakushayele tandla bathi ayisukaneni madoda asukaneni madoda. But once yaqala yafika ku expiry yafika la iphelelwa khona ivalue, yafika la iluza khona strength, yafika la iluza khona amandla. Uthi ungashaya style sakho udwebe line bathi uthi ayibopha ipomi yakho ithi inswi bathi bengaqhini ngani nje mafishi. Uthi uyashastebe sakho uvete nemathangana nemizizimba bathi imihlolo yethu kena ngemishwedla nayo tosilungisele emadolo. Ubathe uyazama ubathe uzama lokana loka banqife ubathe kuphethe kubebede lozofuna kuba closer to you sewufike ku expiry date. Noma ngabe ulja uma useku before awulali ngene ama message left and right and center ashembuthi I handsome man yiye wena uyajabula intombi yakho
ihambe lemfambo udiyuzeke nawe udidlaphathise nawe uhamba uhlumeka nje lisizolo liqanyeke lisizolo liqanyeke lizembe ubathe solo kumnanzi kanti useku before uma ke sewufika MC ufika ku expiry hayi suka nini man kuphela liviki nje lo liqingo lingakakhali uthi ayisonzelela intombi uyabeka athi ayisongijwayela kabona ubathe sekwendekeni ngami sewufike ku expiry soke lo namhlanje ngifuna ukukhuluma ke nganaka ubazalwane nqa ngimdala sekwedlule konke okuhle ngami sikhona isikhathi bazalwane la khona kwendlulako lokuhle ngawe uma ke kwendlula lokuhle ngawe la khona sewungathathwa important ngisho kuma family gatherings ungasabito ubona ngemaphiphi uthi awubeka shada umzana la khona ukuthi nakunemhlangano wasekhaya kuthiwa hayi suka sitawuqala kuva athi kunemhlangano nasekukhuluma bozibani wena nje khohlwa kude lesingakuva ngawo la khona impilo sofa ngathi sakugcinene la khona sekude lokushabulelako la sitawufunda khona uthi lo mbhali umkhumbule yena ngisho usakhona ukutihambela ngetinyawo takho soke ngitokhuluma ngendoda abazalwane lefika la intombazane seyiluze ihope sebashilo nebafana sebashilo nabobaba benkonzo bathi sethi kukora past athi angeke asashada sibani lento yakhe ekhipha sisu vele ngathi iyabonakala bonke abantu bayibona vele kwamthelele emabhadi korado shabaya bathi kuleso sikhathi leso la ufangathi ulahlwe khona la ufangathi wedwa khona ngizomemezela indoda eyaye bese yasondela imaybe ngumthokotisi wakho la khona ithemba liphela la khona izinto zonke ibheka phansi bese yemi bangumthokotisi wakho benjabulo yakho sothina uqhamuka bakuheletele sekude lokubongelako noma ungagqoka kamnanzi kangakanani bavele bathi ngabe usithwe ngibani ngumthoko akasifundeni bandla laNkulunkulu umshumayeli chapter number 12 verse number 1 standards kuhlulile yebo konke okuhle kwami uminami ngumthoko kuliqiniso lina bazalwane bekuthi kulamalanga lawa sekulukhuni ukumkhumbula nawuvuka ekuseni uva ngathi ungavuswa imessage lethi good morning nzamba mungakalali uva ngathi ungavuswa imessage lethi ungalaliswa imessage kulolotele lethi sweet dreams labo sweet dreams batawushintsha MC bataba ma sweet dreams minami ngumthoko uma ke ufunda iBhayibheli lithi ke kuhle kumuntu ukuthi alethwale lelijoka ngesikhathi asemusha ngoba ebusheni nebazalwane ula tonke tinto tenteka khona ngayithola phi nje MC kodwa ngayithola phi intombi lengema ithi ngimele uNkulunkulu ngitawulinsela uNkulunkulu noma kunemshado noma kunamshado noma ngiyaphumelela noma ngiphumelele but I know when the time is right the Lord will make it happen. Manje kulamalanga nasiphuma siye campini nawubuya naye wamshemsisi nawubuya naye wami
kukhona indoda la ngema nawe ibe ngumthokotisi yempostoli Dlamini ikhuluma ngendoda lethi noma Nkosi yami bakudampe sebaku-engagile uyayazi ipain lengako sebakufakile iring bakudampe uvele ushadele omunye ahaha bese yemi bangumthokotisi wakho uvele uthi hayi lebe ngasiko kwami kuhambile bese yemi bangumthokotisi wakho uvele uthi hayi lebe ngasiko kwami kuhambile udlulile konke kuhle uminami le ndoda lena ima nawe kupita sekupita nekuphila kwakho kodwa besivele sikhalele ima nawe cela kunemethela ima nawe asifundeni kodwa kuhle kulethwala ebusheni utshala kabo ulethwala embamba ebaza sengidonjela imfihlo into lekuthiwa kuwa nga-August impostoli bengihlanganisa 12 years shumayela livangeli laJesu 12 years ngaka bazalwa nanga 20 bani bengivele ngaka nje soke ngitothi uma nelija leli into lekuthiwa kuwa ngiyakhumbula nangisanza kuphenduka ngangithina ngitoshumayela assembly esikolweni bathi mfana wami uboneni ukholwa uboneni lalelani bantu labasha akudzingi uzubone bathi wabamba livangeli laJesu wehlukana mbamba nemikhiba ngoba lebuyisela abantu emuva ngilento ukuthi bayabhalansa babamba amabhaba animiva mos nginga yakho ubambe amabhaba uyakufuna ukukholwa ngala nekujona uyakufuna negwababo uyakufuna nekuhlebo uyakufuna nemango uyawafuna konke uyakufuna kodwa khona indoda lengema soke lokwenda kumuntu lomusha sithi angayigcina kanjani mina kude ungale ngitakusho angayigcina ihlandekile make bishop ngekwe kuthi abambe livangeli ehlukane mbamba nesono angaqaphili ngoba ingingale youth ibekana umphako kude bishop umuntu lo ngasuka nemphako la aye Jozi angakawunqokoloda ngedlula kodwa umuntu lo njoba nje wona sisi ungumqweba utawudleka ebaba wena utawudleka wena ngiyakutshela mina ene kwasathane ke bishop kuyabanika certificate 9 months nursing no fine 9 months nursing nalamaja ngoba lamaja evanga ukuthi hayi ayidilima kakhulu lankosisi emadoda liyaqanyeka lishizolo liyaqanyeka ukuthi nase ufika kuMrs Right sewufikile bathe lishizolo phela alinkankathe dosi ivalo sa grade 1B ene lenye into lehlupha kubantu labasha lokujwayela abo 2 minutes lephase etihlahla labo 2 minutes lobajwayele phase etihlahla ufuna ukutshela batha ukwenda umfata ahambe kusasa nibuya kuhalimu akutshele kahle ebabe ngengibambele labo 2 minutes bakho mina angithi lento uyijwayele phase esihlahla you will never enjoy kuba semshadweni uma lenzaba yakho iqale phase esihlahla ngoba phase esihlahla bishop usuku ujakile kutaze kuqhamuke inyonto ngibona bathi khona indoda lengema ibe ngumthokotisi wakho asifundeni verse 1 ngeqa nje abantu labasha ngiyendlula nje asifundeni verse 1 niqale mbamba abantu labasha lelivangeli ngoba
uma liqale kahle ngisho ekhaya la uphuma khona uyabonakala umehluko noma bangeke bayibone bonke lento yakho but likhona lidlanzana lelitayibona once bangayiboni bonke ubobona ukuthi the problem is with you. Kunabantu abangathi abafakaza la bafundisi kuthi angangena umntali wakhe lapha eminyaka ngehla kwala ngaphathwa sizulu avele ehle mbamba la. Because ninebazalwana ngiphinze because ebusheni sithi ngila khona konke kusuke kuhamba kahle. So ke wamdodwa labusheni noma kanjani noma somdzala utamdodwa. Ake utinike nje lesikhathi umlomo usha ukuthi okay lokunye ngidakubona asenge senginake uNkulunkulu. Never mos. Ake senginake bani uNkulunkulu. Labanye sebaba boshimela. Ngoba mina I believe ukuthi kube kuthiwa uNkulunkulu bekafuna sibheme. Ngawa sifaka boshimela wonke nje umuntu nakahamba waba nashimela wakhe. Wame nembolombolo yakho nje ukuthi that nazo ukhanika ukuthi ufe ekuvele kuphume ngala. Number 2 ebe uNkulunkulu bekafuna siphile dlephu ngabe lokho akakudalanga lo. Number 3 impilo yemlomusha ifana kufikwa la. Labanye lana they've got dirty minds. Qondvo yabo ingqolile. Ingqoliswe tinto labatilanza la. Lokhuluma nabantu labashamuza. And number 3 kuna spirit lokungakhulunywa ngaso bishop emasondweni. Banilabasha la banema sex toys. Labanye bagqilatwa ngumoya webuphuya imasturbation. Lento leyo noma ungayaphi you will never hear abafundisi bakhuluma ngako. Because in majority ye youth labanye they are no longer virgins but abazange sebalale nebantu. But balala la. Are you aware sengimtshela imfihlo? Are you aware ukuthi kuphuma kwema spams? Athi abantu abashamoza. Kuphuma kwema spams kunga officializwa. Kunema demon lefika nemigqoma tokhongetela. Kuhambe kwakhiwe emademoni lalagilata abantu namhlanje. Lama demoni adalwa ngulama fluids lo wa deposita ungakashadi. So ke kuna spirit se poverty. Lo moya we poverty ufika ngalo moya we masturbation. Kunabantu amadalo songeke sowulale ngetingubo labalala ngato. Kunemajalo ngeke sewulale ngetingubo labalala ngato. And lo moya lona bishop ubambe umhlaba mainly the omega generation. Mfamba labanye ngeke uze uwabukele ama video elitungo lwakhe. Because kugcwele kungola. Labanye amangala hey besimuva simuva nyalona kathi uthi vele network ilahleke lengqondvo ingqolile. And a person with a dirty mind lokho ngimela labanye bayangiqabanga angente kune sports ngalo. The mind is polluted. Remember your creator. Umkhumbule ebazalwane, are you aware ukuthi tikhona tintfo lova ngathi yata ngimtsengi uNkulunkulu? But remember, asifunde ngiyendlula nje abantu labasha asifundzeni. Verse 1. Remember your creator. Khumbule. Asibambe nake bazalwane. Ngisiteni. Kuna 949 ngoba sikhuluma nabantu labasha sithi angayigcina kanjani hlandekile. Nalembolena and number 2 ngopho singakhohlwa. Nemajale seningathi nikhulila senikhulumela mlonyeni.
ngiyaphinza nje ngithi angedlulela ngoba angadi lokuthi kubinzwelene. So ke lithi ke iBhayibheli lana, remember your creator ngesikhathi usemusha. Khumbula umdali wakho etinsukwini tebusha bakho. Ukhumbule uJawu sathi na uvuka ekseni uve ukuthi khumbula. Umkhumbule ingqombi uthi naso uyolala uve kukunyakada. Uve mabele ngazuthi aluma. Jesu. Remember. Kuthina ngoba tikhona tinto leti thina tifika ino life tifuna ukukhohliswa. Ngothi namhla remember. Labanye nyobiswa ubathe ngoba lesinzisiwe naye mva kwemthoyi nayo bayithekisa mani water lalela yebabe. Remember. Remember your creator. Ngoba umuntu une value bishop akahambi nje ehliswa nyuswa ngoba une value, but once you lose a value utaba imoto water money ngena bheke emuva hamba lalela. Remember. Awucabanga nje intopho umuhle kangaka lokho mfana kukushayita itayela kungakakhiphi ngisho sent. Ubathwa kubukana lokomfana le out yale likholwa namba nomlomo omnyama uthethu na ubathwa kubuka Nkosi yami kufaka libhuluko sikhili naso sine map of Africa la. Kuyaqabuza yakuquphi nalokuqupha nawe khona lapho mnqwa. Lalela, remember your creator. Umkhumbule ngesikhathi usemusha. Khumbule ebushele. Ubathwa libuka lelitshane lisinzisiwe, lelitshane lihlobe kangaka, lelihle kangaka. Ubuka lokwentombatane lokulibuyisela emuva. Number 1 nje bishop uyafika lapha ukubuka isikhathi lesithi. Uzina ukubuka ukuthi aswa ndakubona kusasa mos. Yabona njani into jelanga. So let the Bible remember your creator in the days of your youth. Kumbula umdali wakho etinsukwini tebusha bakho umkhumbule. Tisakhala kamnanzi tingwela. UJawu wabeka kabili kubonakale, but remember your creator. Kuyingoti ngiyaphinza, kuyingoti khamba ungenayo umthokotisi ngoba utawulimala endleleni. Kodwa namhla ke ngizopresenta, ngitopresenta Jesu, ngitopresenta indoda lema ibe ngumthokotisi. Le ndoda leni ifana nedrip. Lethi nakulethwa sigulane esibhedlela basiletha sasiphelelwa ngemandla, basiletha sasihehetela sasingakhona ukwendane, bafike basintshumbeke idrip ubone sifuse emehlo ubone sekunenole ngenile la asinamene egameni lika Jesu. So ke remember your creator ngoba lento ayiphethe ifana nemjovo. Remember. Umkhumbule basakunqoma. Umkhumbule bakunqoma. Umkhumbule basho bathi asukaneni madoda. Labanye abafasi bayasala mani. Bazaza asukaneni madoda. Maye labanye abantu bemabo. Uzina kubekwa abantu abemakahle kubekwe wena. But remember your creator. Siyathi nalokuthi labanye bama self worshippers. Yabona bosisi nje lapha emesibukweni 2 full hours. Asathi monyonga nje. Naka esontweni kuyi Sunday uvuka nga4 but esontweni ufika nga11. Remember your creator. Lalelani bafowethu, ngabe ungaba kuhle umkhumbule konke kusahamba kahle. Ungamkhumbuli ngoba soshawe umhlanga.
Ungamkhumbuli ngoba sowuvelulesi. Ungamkhumbuli ngoba usanqonywa umuntu. Khumbula kusahamba kahle nasesontweni kusathi nakuhlabele wena uvakale ukuthi inkonzo beyivakala kodwa umkhumbule. Wamkhohlwa kuvele kudominate lokwepride kume ngepinya kwendeke. Lapho sowuva ngathi nangakahlabelwana kukahlatshelwa. Nawusuma nangakashumayeli wena ngathi akukashunyayelwa. But remember your creator. Remember your creator. Ukukhumbula umake noma sekunje noma kubona sekonakele but remember your creator. Ukukhumbula usakhona ukuphumela utambele baba. Umkhumbule usengafika esikhathini lakho ngoba number 2 bantu abasha uma bakhohliwe bafundisi. Uthi noma ungamkhuta kwani avela athi sorry shem brother. Time le khali yaqona. Labanye bakhulume bathi old fashioned preacher ayiphele lento ayiyona insipho. Lalela ke sisi noma ingapheli ngishilo into ngathi kodwa imarket enda kanjani yaguga. Iyaguga le market iyaguga. Kubhlungu uma umkhohlwe ebusheni. Kubhlungu sihambe sikushadise kanti sesithumele emahips emshadweni. But remember, angaze lo ngazi bishop ngingena kakhulu la angaze ngeva kuthiwa umuntu omusha uhlebile walahla kukholwa. No angaze. Number 2, angaze ngeva kwekuthi umuntu lomusha uhambile wothenga umuthi wathakatha wasuya wekukholweni. But lokukhulu kakhulu balimatana khona la sono lesigamile lesinetimbonvo sekulala. Namhla sekwaba ifashion sex before marriage sekuright siyezwana. Remember ukwathi kwekuthi uma atakutesta lo nalo akuteste wena uyaphela ngoba kukho abantu abaphela. Ngisho kuwe nje wena phela uyaphela wena. Uhambile simangele uyephi yena umilisa umntwana ekhaya kubo uvela hamba iweekend yonke namake umntwana ekhaya. Bengekholeni ke praise team ke yena hayi kodwa umilisa umntwana ekhaya kubo yemadoda kahleni bo. Remember ubothi tabanga nje sisi utabanga emfowethu ukuthi na umnyonyobisa nangabe Jesu angabuya akukhanza umnyonyobisa ungayaphi wena. Kubhlungu beyintombi ube muhle but bakudle for nothing. Banidla mosivele. Uva khuluma bishop lokho bafana ukuthi awungamudla loya ungambona jive kangaka loya ngamudla. Number 2, uma ungakamkhumbuli noma ungaba nesimilo kwani kwebafana kwenza ukuyati nje ukuthi asuka ngoba labafana bayakuboda nenebosisi. And number 2 nenemaja bayakuboda labosisi akude lapha kungaka. Uma ke lona uyamkhumulela nathokozile uyamkhumulela nasimangele uyamkhumulela ubokwathi sibayathi kungani. Ave kubuhlungu ushada ela nathokozile uyamkhumulela nasimangele uyamkhumulela ubokwathi sibayathi kungani. Ave kubuhlungu ushada sewungathenjwa ngumuntu. Kuyathiwa hawu yinsomi yalapha esondweni. Nakaqhamuka nje sesiyathi kude lokusirious la ngakusho uyadlala sibani.
noma so serious ofuna ngoshada mbamba but afuna ukuthi uyadlala wena awukho serious. Khumbula kumdali wakho umuntu lomusha etinsukwini tebusha bakho. Lalela ntombi, vale mathanga. Lalela jaha, losipha uhlale la, kuvalwe la. Ucabanga nje bonke bafana balapha wala bayathi ukuthi wena unesigodi la. Bayathi ukuthi hawu wena la ngemuva la unelunza la. Remember yokulalelani bomake noma sewatiwa la kulenza wole kwekuthi emadoda abantu aphelela lapha efleti. Namhla utomemethela. Remember your creator. Remember. Labanye sebane maqembu la sondweni ngoba bakhohliwe. Little Bible Bishop wathi uNkulunkulu kuNowa yakho umkhumbi bese udzabule emakamelo akasho ukuthi bese wakati idlili tema group. Kune group ye praise team nje lapha esondweni. Kune group ke lethandwa ngumfundisi lapha esondweni. Kune group yamake mkhokheli lapha esondweni. Kune group yabhutisi banibani lapha esondweni. Lalelane bazalwane, Little Bible kwakhiwe emakamelo. Emagroup bakhona abantu abasha kodwa ntomemethela khona longema nawe bekumthokozisa noma ngawuvanga sekuphelile ngempilo yakho sewudifa ngathi awusena value sewudifa ngathi vele wena useless tela ukutshela namhlanje na kukhona indoda lengabuyisela ihope in your life. Kanti wakune group lehlebako nje la sondweni une group lenakathi bagqoke njani bosibani yona ivamsahlala lapha emuva lapha athi nakahlabela wageja ingoma ubathi yahleka tishana tandla lalele babe tsani nishana tandla. Remember utawufika abantu labasha umhla wekuphela. Sengiyavala apostoli utawufika umuhla wekuphela noma namhlanje uyintombi ngoba sekunetintombi ngemakhondom. Awubona baba kufasile nje last week wangamethi ngathi bofaka ikhondom. Phela man of God sekunetintombi temakhondom. Okay, nayi question yamani lapha kwani lokho edleta la ngoba phela ukashadi wena. Wani umjovo ungakashadi. Number 2 ninebomake ningqole kabi nini. Hayi utawuthi wanje sondweni ngangaboma umntwana semithi hamba uhlele wena sisi. Yebazalwane utawufika umhla wekuphela. Labanye etimelethwe nzabo kunetikelo. Labanye tibelethwe nzabo kunabo double buy. Labanye bishop tibelethwe nzabo nokhuma nabantu abashala. Labanye tibelethwe nzabo Nkosi yami kune masinga. Lalala noma kunje. Remember your creator. It is never late kwekuthi umkhumbule. So long usaphila you can remember. Ngoba phela angithi nje wena boyobona dokotela wena. Angizohambile wabale emakhapa wabuya ne-nursing ya 9 months. Wahamba wathi intaba lihlazo. Ungqono nanawe lomgonile kunana ngilomfaka emthoyo. Ngoba labanye bishop bangoba bodwa. Ngoba babo trust emasondweni. Remember your creator. Ngoba noma ungabalija kunemashala ganga kabi la. Hamba shutheka besaphika. Manje sengibathe ngiyalibuka leliswane ye-MC. Yini ngathi leliswane lifana na indoda naye. Leliswane yini ngathi leliswane nangilibuka le. Uyabona. Ngoshumayela nawe. Kukhona ke ihlobo lebantu
lelikhohliwe uma like laphuma nje laye ekhempini libuya nanomvuselelo. Wonke la lafika khona ushiya lo camp. Sithini isihloko sale khumbula sithini isihloko sale mvuselelo kodwa angayigcina kanjani? Sekunabogcina kanjani? Remember your creator in the days of your youth. Remember your creator while you are still young. Remember your creator. Go get that shaya kahle. Khumbula. Number 2 ninemajayekele lokubade ngisomi. Ngithi ninemajayekele lani kubade ngisomi. Ngoba na ufika la uyazama lapha wehluleke, wedlulwe lapha wehluleke, waphela ngale wehluleke. Lalela babe, remember your creator. Oh minami, hey ngumthoko asambe phela emsiwendani manje. Ukhona indoda lelamatapama iba umthokotisi wakho. No matter sewudeliwe in your life, but kukhona indoda lengema ibe umthokotisi wakho. Sebakushilo loka naloka, but kukhona indoda lengema ibe umthokotisi wakho. Lalela sisi, sebayakukhumbuta ukuthi wangqwaba wedwa, sebayakukhumbuta walala ungakashadi, sebayakukhumbuta kwafasibani ngenxa yakho. Lalela namhlanje lokutshela lithi iBhayibheli akawabale amacala ethu, akasibaleli khona kwethu, kodwa nathi abe ngumthokotisi. Shandoraba shindorobosa kumahasunda. Lalela noma sewulahliwe, noma sewudeliwe, noma ithemba lingasekho, noma sekude lokuhamba kahle, kukhona longema abe injabulo yakho. Lalela make sekude injabulo kulowo mshado. Lalela dzadzewethu sekude injabulo kulo life. Sowuva ngazuthi ungaqeda impilo yakho. Sewuze unalamagama lathi maye kuphila angisakujabulele. Cela ngimemethela namuhla kukhona longema abe injabulo yakho. Minami, hey ngumthoko. Minami yena minami. Useta wambu buyele ekhaya, useta wambu buyele emsebenzini, useta wambu buyela khona laba ungembukelwa. Kukhona longema abe injabulo yakho, kukhona longema abe ngumthokotisi wakho. Cela ngimemethela make lapha ekhaya, noma sebaphelile bo baby, bapholile bo honey, baphelile bo sweet, but kukhona longema abe ngumthokotisi. Asifane nemehlo, he ngumthoko phosi minami yena minami. Angilathi lingwaba lakho lamuhla, angathi la kwaphela khona injabulo yakho, angathi le walimala khona kwaphela ithemba in your life, but angema abe ngumthokotisi wakho. Uma ekhona lo sho njalo, kuthi bafundisi nangimine, Nkosi manje ube injabulo yami. Nkosi ngifuna ukukhumbula ngisesemusha, ngicela usukela ukhona ngisho umuntu engaphambili sitothandaza nawe egameni likaJesu. Angathi ilethe injabulo life, but kukhona longema nawe. Minami Jesu, minami. Suka nje la ukhona, khethe umuntu engaphambili. Suka la ukhona, khethe umuntu engaphambili. Angema nawe. Indorobo shinda kalabaso kamayanda.
Uyanibona uNkulunkulu base uyanibona uNkulunkulu. Rikhala baba santa laba hasoka maya. Ela basata laba kosuka mayanda. Iyala bakata. Angiphinze base nangiphinze. Thandazane bantu labamthandayo Jesu. Thandazane bantu labasakhile isinqumo sekumlandzela. But uthi lo muntu ngosimani nami ube kumthokozisi. Suka la ukhona ubuye sitothandaza nawe. Labanye etimbilweni tabo njengoba nje kuyolalwa nyalo seyaphela injabulo. Labanye bakuyolalwa nyalo yakala inkathazo kodwa namhla ngema abe injabulo yakho. Labanye kuma finances abo bayamdinga abe injabulo yabo. Noma ngaba nemali phelele tandlele noma ngaba nane kuyashabalala. Labanye ngenge emagama abo kungengethi ibongo tabo sekude injabulo. Sonzela sitothandaza nawe. Angeke bazanengise ngithandaze uma laba sebangakasumi bethala. Uyathi sekude injabulo in your life. Sekude injabulo in your life. Athi lobhala kangcono simakathe buyisele injabulo yesinziso yami. Namhla ke ngidakabosha ake sithandaze nabantu abasho njalo. Urando shamande yakhalabando shaya. Kukhona abantu abakethu longema nawe. Kuleso simo sakho khona longema nawe. Kukhona longema nawe. Kukhona abantu abasalako la nama. Kukhona indodza. Labanye sebahleli kuleyo mithi bahlaliswa abantwana sekude injabulo. Labanye bahleli kuleyo makhaya sebahlaliswe simo bathi angema nawe. Angema nawe. Sonzela ngaphambili sitothandaza nawe. Sonzela lalela mlomusha. Umfakazi wami wena sekude bunanzi no life. Sekude injokoto in your life. Impilo yakho is stagnant. Imenza wonke. Ubathe uyamzama plan A uyafaila. Uyamzama plan B uyafaila. But kunendoda enza mama lengema ibe injabulo yakho. Ukhona endosanayo. Buya sitothandaza. Buya sitothandaza. Buya sitothandaza kanye egameni likaJesu. Uya sitothandaza. Remember your creator. Luhlobo lwesibili bazalwane lona ke ngifuna litokwakha ifirst line ngala unabala bathi nceke yaNkulunkulu ngiva kahle uNkulunkulu ukhuluma nami namhlanjena. I want to remember. Funa kumkhumbula nangifuna nje anginanzaba ukuthi bantu bangathi ngisinzisiwe but ngiva kahle. I need a new start. Nang mina Nkosi funa ukukhumbula ebusheni bami. Kudlulile. Hallelujah. Yeah, mina funa loyo losonjalo. Bakunazaba bebathi ngiyakholwa bathi mina ngitivela kahle mina. Bakuthi impilo yami ayinayo umthokozisi. Impilo yami ayikemi kahle na Jehova. Nibuye nakhona lende kuqala kana. In the mighty name of Jesus Christ. Kukhona endosonjalo noma munye noma babili sitothandaza nabegameni likaJesu. Kukhona indodza lengema nawe lamuhla. Lalela abantu abasha. Khona indodza lengema in your life. Angabuyisana lokudliwa esikhonyana. Akubuyise kuye kuhambe kahle. Wena uthi ngasho Jesu in your life. Umkhumbule ebusheni. Khumbule ebusheni. Khumbule ebusheni. Mkhumbule ebusheni. Ngakafika expiry date. Remember your creator. Ngakafika emalanga la uyathi khona mayakuphila angisakushabulele. Remember your creator. Buya mfundisi othandaza egameni likaJesu. Remember. Siphakamisile intandla tenu futhi. Athi lamagama mkhumbule yena. Bese lithi athi lamagama tikhathi tingakefiki la khona wena longakamkhumbuli uyawusho ngawo uthi kuphila angisakujabuleli. Kusho kuthini ke lokho? Usho ukuthi na usaqhubeka usaphefumula
kunesikhathi lesikusonzelelako. Lesikhathi lesi kuyawukhuluma wena lo wenda tinto uthi phila angisakujabuleli. Angathi noma siyawufika usekhaya, angathi noma siyawufika useNazarini, angathi noma siyawufika usemsebentini, angathi noma siyawufika usesikolweni, kepha kuyawusho wena ngemlomo wakho uthi phila angisakujabuleli. Ngaleso sikhathi wena uyabuza emphetheni wetinhlungu, kutabe kunetinto letenteka empilweni yakho, uthi sekungcono ngohambe emhlabeni. Kepha basezulwini balethena sikhathi nasi la khona uwasho khona uthi ngiyakukhumbula wena Nkosi, ngiyakukhumbula wena Jesu. Uthi lo mnye ngimkhumbula Jesu angumhlengi, ngimkhumbule malanga onke, ngimkhumbule ngihamba endleleni, ngihubala uboletisa ukuthi yonke ngikhumbula wena Jesu. Thandazo wami ukuthi kubete nalosala nangemistake, ngoba sathi basezulwini ukuthi balivumeleleni lelanga leli, kungabi ngilamanye amalanga ledlulile. Ubonile wasezulwini ukuthi akube ngilona lelanga leli. Elakumemethela ukuthi issue yenu seyisortiwe ekhaya. Umenathi egameni likaJesu. Vale amehlo akho uphakamise isandla sakho. Bese thina egameni likaJesu bese selulela tandla tethu la ngaphambili. Kunento basezulwini labayenda. Kunento basezulwini kunebantu lababakhumbulako. Kunebantu labalahle abantu keja bayabakhumbula basezulwini. Kunebantu labalahle batali keja basezulwini bayabakhumbula. Kunebantu labalahle emsebenzini basezulwini bayabakhumbula. Kunebantu labalahle emasontweni ezulwini bayakhunjulwa. Wena umfundisi wakho akasakutreat isibona labanye, kepha ezulwini bayakhumbula egameni likaJesu. Sengiyathandaza ehlitweni yakho ngiyathi kunemhlabele lothi musa kumadlula Jesu na ubusisa labanye ngikhumbule nami. Namhlaba sezulwini bakhumbula abantu. Ungathi qinisa, ungathendi strong, ungathendi lo nemandla. Kunento basezulwini labayenda. Naba basezulwini sebakhona. Vale amehlo akho bese uyalalela kahle kunyenyeta kwakhe nalamhla ebusuku. Babe ngiyathandaza, sengiyathandaza. Ude lothi Nkosi Jesu angifuni kusala nangeliphutha. Ude lothi angifuni kusala. Sengiyathandaza babe, ngiyathandaza babe, ngiyathandaza babe, ngiyathandaza. Remember me, remember me. Ngimdala udlulile konke kwami, konke kwami. Umina Jesu, umina